May I ask the men to please open your Bible in the book of Psalms chapter 118 verse 24. Psalms chapter 118 verse 24. And may I ask the ladies to open your Bible also in the book of Philippians chapter 4 verse 4. Okay. Psalms 118 verse 24, men, that is in page 726. Kadagiti new believers tayo. Okay? 726 in the Psalms 118:24. Men, are you there? Yes. Ladies, how about you? Philippians 4:4, are you there? Yes. Okay, so tayong malalaki, sabay-sabay nating basahin ang Psalms 118:24, and after that, may I ask the ladies also na basahin po ninyo ng sabay-sabay. Okay? Psalms 118 verse 24 in English. May mayat sa Ilocano, amen? Oray ka ta damat English dito yan. Basahin tayo iti Ilocano. Oo. Men, alright. Kadagiti dati sanctuaries. Okay, kan kadagiti yan naman ngayon nyo, makipagbasa kayo kakabsat. Okay, verse 24. Men, everybody, Ilocano, begin. Dayto iti aldaw ngay naramid iti apo, pagragsakan mi, ken pagragwan minto isuna. Ladies, Philippians 4:4, everybody, go. Amen. Praise the Lord. Kararag tayo. Bendito a Diyos sa puminga na santuan kanain langitan. Agyamang kami ti dayto nga kanito. Tapno niti kasta po Diyos ket agadal kami kadagiti sa tulungan mapot sa tumunggal may sa kada kami, itad mo apo iti nananay nga panakaawat, kan panakabalin iti Espiritu Santo ngan pong konbiktar kada kami, kada kiti kinapud no apo nga isurum apo manipod iti saom, kat makita mi kumadag iti nga kinapud no, kat baban iti tulong mo, mapagbiagan mi kat maaramidan mi digito iti naldaw-aldaw. Tulungam ti adipon mo apo, para buram kadi halang nga iti sirib, kan panakabalin, manipod keng ka, no di kat di uray pa'y apo iti pigsa. Istamat apo iti pastor mi, iti senior pastor mi. I pray that may you please enable him, anoint him, as you use him, Father. Yan naman apo iti pangaramatam apo itata, kan kadagiti nabatbati peng aldaw, kadagiti mission trip da apo. Preserba apo isuda, ni Kirk, kan istamat apo ni Pastor Joe, ni Ma'am Cora, kan uray pa'y apo ni Ma'am Kay, kan digiti daduma pa'y apo nga ubing da apo. So bless our time together now because we ask all these things in Christ's most precious name. Amen. You may please be seated. Thank you very much. I do not know if kadwan na kadatayo kat ma-enjoy tayo deto'y summer. Do you enjoy this summer? Okay. Deto'y siguro bara na kat perming agsapsapul kat mapampagpalamiisan. Oo. Example kat ice cream, ice candy, kadadad dumapay. We always find something wherein we could rejoice. There are some reason why we need to seek rejoicing. Ado digiti rason no apay nga kasapulan tayo ti agrag-o. Okay? Ngem kayat ko nga maawatan tayo met, nga dadamet digiti rason no apay nga datayo ket agrag-o tayo. Okay? Halaan nga di rason no apay nga kasapulan tayo, wenno sapulen tayo, iti pagragwan mo no pagragsakan, ngam addadamat digiti rason, nga isu iti mangted ti pagragsakan tayo. So saan tayo laeng kumanga sapulen, digiti banag, nga pagragsakan tayo, no diket di amwen tayo, no anya di rason, kensin no di rason, di nan anay, nga pagragsakan tayo. So iti daytoy nga rabii, kat adalen tayo detoy 10 powerful reasons to rejoice. Amen? 10 powerful reasons to rejoice. As I have said a while ago, there are many reasons for you and for me to rejoice. Okay? Na dumaduma kan adu nga rason, tapno niti kastagat agrag-u tayo. Adu digiti banag nga mabalin nga mangted tirag-u kada tayo. Kam ti kayat ko nga makita tayo ditoy, kan ipakaawat ti apo kada tayo, sala ang kuma nga dayjay mangparag-u kada tayo, kan tinananay nga pakakitaan kan kitain tayo, ket sala nga DJ marikna tayo, DJ rag o may experience tayo
DJ panagrag-ukan panagragsak tayo, no di kat di amuan tayo, no anya DJ source ti pagragragsakan tayo. Because saan amin nga pagragsakan tayo, makayayo iti Apo. Han amin na pagragragsakan tilasag tayo, makapadayaw kaniya po Diyos. That's the reason why we are not only after rejoicing, but we must see to it also nga anya DJ source ti pagragragsakan tayo, anya di mangmangted iti ragsak kada tayo. Kat mamatiag ti amin na pusok, awanen iti kang runaan, ken nan anay nga source iti rejoicing tayo, no saan nga umuna ti amin ni Apo Diyos, ken digiti banag nga para iti Apo. Kas nabasa tayo itatay, Psalm 118 verse 24, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Okay? This is the day. So pag sinabi mong yan, this is the day, pag sinabi mo sa araw na ito, this is the day the Lord hath made, we will rejoice and be glad in it. Now, we need to remember also that tomorrow will be another day. Kaya nga kung minsan, pag tinatanong ka, alright, kumusta Brad, kumusta sister? I think awan dakas ng ibaga mo nusong batam nga, by the grace of God, it is better than yesterday. Because today will be today is a different day for tomorrow. Alright? So it is commanded in the Bible because it says here that we need to rejoice and we need to be glad on it. Why? Because the Lord hath made it. So ano man yung mga bagay na nangyayari, pangyayari o mangyayari sa araw na ayan, we still need to rejoice, we still need to be glad in it, because I believe with all my heart, niya po Diyos, plinano na inaramid na deta para kada tayo. So ti kasapulan tayo nga aramidan ken kitaan, no kasano tayo nga nananay, nga ma-experience di ragsak, ken rag-o nga dapat nga ma-experience tayo, kadagiti inaldaw-aldaw nga inaramid iti Apo kada tayo. Kaya, now listen to me, I do not know if you will going to agree with me, but for us Christians, there is no such bad day or good day. It must always be good day. Why? Because it is the Lord who made it. Ginawa yan ng Panginoon. Maliwanag, this is the day which the Lord hath made. Kaya kahit kaano kapangit naman yung mga pangyayari na nangyari sa ating araw-araw na buhay, still we can consider it. It is a good day and we need still to rejoice it because the Lord hath made it. Kaya kinakailangan nating i-adapt yung sarili natin, tignan yung mga aspeto sa maghapon na yan o sa araw na yan kung kasaan natin matatagpuan yung kagalakan na mula sa Panginoon. So katulad din ng sinabi ni Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Can we imagine that? Who is the one telling this? It is the Apostle Paul. Bakit na sinasabi, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Yung word na rejoice, he said it twice. And by the way, his status and his situation in this, okay, no makita tayo kunatayo kat nagrigat ti panagbiag ko. Nagrigat dito status ko data, nagrigat dito inalpas-pasarik tata itinaldaw-aldaw. But the Apostle Paul said, rejoice in the Lord always. Not only said, rejoice in the Lord on Mondays, rejoice in the Lord on Tuesdays, but the Bible says, according to Apostle Paul, rejoice in the Lord always. And when he said this, he is inside the prison, the Roman prison. Alright? Could you imagine that? At dati unag ti pagbaludan, but still he can say, rejoice in the Lord always. That's the reason why, my beloved brethren in the Lord, tonight, anyaman tinakaibaludam itata, haan man nga literal nga pagbaludan, tiyan mo itata, okay? We must adapt and we must apply dito in baga ni Apostol Pablo kanya tayo, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. So timay sa nga nakita kasikreto na dito yung kakabsat, let us not look on the circumstance, let us not look on the situation, but we must look on the person who always there or source of excitement and rejoicing, and that is no other than our God. 10 powerful reasons to rejoice. Now it says here, there is a warning
Sabi dito, beware of joy killers and joy stealers. Pag sinabi mong beware, alright, dun sa mga malalaking bahay, nakikita mo napakapaskil doon. Beware of dogs. Ang sabi naman ng iba, never mind the dogs, beware of the owners. Alright? Pero ano ba ibig sabihin ng beware? Pag sinabi mong beware, be cautious and alert to the dangers. Cautious and alert. Dapat kat naanad ka, kan alerto ka. Di nga men? Iso nga no maminsan, kadagiti kalsada, at dadagiti ko na tayo nga signages. Okay? At dadagiti ko na tayo cautions, deep excavations, cautions, alright, bridge under repair. There are some warnings. That's why the Lord God said to us, we need to be aware, we need to be cautious, and at the same time alert to the dangers that will going to kill this joy and that will going to steal our joy. Now let me ask you this question. Can you determine kung ano yung mga pumapatay at nagnanakaw ng iyong kagalakan sa paglilingkod sa Diyos? Can you identify them? Have you ever experienced to have that what we call you were killed, your joy was killed, your joy was stilled? Napadasam ka din nga na edep DJ, napapatay DJ panagjeragsak mo iti apo, ken natakaw jeragsak mo iti apo. If we just only become honest to ourselves tonight, we can identify these joy killers and joy stealers in our Christian life. Uray pa iti panagbiag tayo, kanan anay nga inaldaw-aldaw nga pagpagnatay iti apo. Be able to identify them. Alright? Because it says here that beware, agannad ka. Because hamo mapupuutan, alright? Agay ayam ka kan agragragsak ka lang ijayan, di mo mat mapupuutanan, ininot ka magkayaman nga, nadepen kan napukawan di jay, ragsak mo para itiapo. So nga every day in our lives, we need to ask God for wisdom to identify these joy killers and joy stealers in our life. Life circumstances may cause to despair, to be discouraged, or faint. And that's very true. Dagiti circumstansya ti panagbiag. Okay? Pasamak ti panagbiag. Sitwasyon ti panagbiag. Isu iti mabalin nga mang parnuay kada tayo, panaka-discourage tayo, panaka-bannog tayo, panaka-upay tayo. Amo yun naman minsan, dagito'y nga banag kat ada pagpatinggaan na. Kung kunakarot kat uray kasanot kinatibker mo, ada pagpatinggaam. Iso nga day laangan parabor iti apo, ti mabalin mo nga sikdanan. Ngam day pa nakabigbig mo nga talaga nga ada pagpatinggaam, dayta iti dapat nga mangitundageng ka, nga dapat amom dapat nga kasapulan iti apo iti naldaw-aldaw nga panagbiag mo. Yes, it is really true that life circumstances may cause us to despair, to be discouraged or faint. But in Him, in God, we have all the reasons to rejoice. Do you believe in that, brethren? We might be able to, hantay man makontrol, digiti paga-discourage san tayo. Hantay man maigawit, digiti panakabannog tayo, kun panakaluba tayo. Aglalo ka digiti nga gundaway itata, nabannog, napudot, narigat ma pa nagbisita, alright? Narigat ma pa nag-follow up, narigat ma pa nag-disciple. But listen to me, my beloved brethren, if there are some things, and I believe, kung nakarod nga no adda digiti banag, nga mabalin na nga kabailanan tilasag, we can still have some ways and avenues to reach out to people. Okay? So I can rejoice in the truth that number one, these are the 10 powerful reasons to rejoice. Number one, the first powerful reason to rejoice is that number one, my name is written in heaven. My name is written in heaven. This is an assurance and confirmation that we need to do rejoice. And this is one and the first reason, powerful reason that we need to rejoice
my name is written in heaven. Luke 10, chapter 10, verse 20. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Oh, what a great privilege and what a great thing to be rejoiced. Oh, mo yun maminsan kat numaawis ka kumati kasaran, okay? Uno anaman, alright? Kat no may surat tinagan mo, ijayante invitation, kat apo nakaragragsak kasi ka. Oo. Aglalo no, di janaga mo, kat in mo na. Nga men? Alright? Pero may iragsak mo. Ngam deto'y kat awanan, ti talaga nga maartap nga ragsak. Agyaman na kitit apo, tatinagan ko kat na isuratan, iti libro, iti biyag, iti langit. Oh. Nairehistron kagabsat. Day tagat awan sa bali no saan nga may gapukan niya po tayong Jesucristo. Day pa nakaisurat na kagabsat kat ito nga makita tayo, day tagat bunga, day inaramid niya po tayong Jesucristo. So we need to rejoice. Day inaramid niya po tayong Jesucristo nga isot pa kaigapwan, day nakaisuratan kitinagan tayo, ijay langit. And number 2 reason, alright, to rejoice is this. All things work together for good. Baga tayo manamin data kagabsat, all things work together for good. Jay nagnekruan tayo di rabi kagabsat, ito'y Bakara. Alright? DJ isubati municipal engineer data dito Bakaran. And at the same time, the president of PICE, Philippine Institute of Civil Engineering ba yun? Idi nag-response ko na all things work together for good. Okay? Kat no digito'y saan pa'y nga namati kat amuda deto yung nga verse. Dapat datayo nga namati mas adadda nga hantay lang nga maikabesa. No di amu tayo ti anag na ti panagbiag tayo. Oo. And we know that all things work together for good. But listen to me carefully. This is not applicable to every one of us. But it says there, to them that love God. Oh. So ano anyaman, dagiti banag nga pagsayaatan nga maibunga na, dagiti pasamak, kan banag nga mapaspasamak iti panagbiag tayo, this will only turn out to be good to those people who love God. Oh. That's the reason why I do not know what you are facing right now. Hangkwa mo itatanuan niya, itinangikabilan iti apo kang kaitata. Ang kuamoy tatnano, at dadarigitay san mo nga maawatan nga pasamak iti panagbiag mo. At amoy tatano, at dadarigiti questions itatay iti panagbiag mo. But I believe with all my heart, I am prayerful that one day you can utter this praise and this verse. Thank God, all things work together for good. Iti ubingak, jak pailaan amo ti kayat na nga sawon iti dete makunkuna nga broken family. Nga may diagbasa akong kat medyo mariknak mat basitin kakabsat iti ut-ut kan sa na. Idi ko namatan nagiti teachers ko in ta eskwela kat okay, get one whole sheet of paper and write something about your family. Ay kat mulmulang lang kalata na, kita-kita kalatat aluti ito nga kikinamat kuna dagi teachers ko idi kwa Virgilio, what are you doing? I told you, write something about your family. Mom, I'm so sorry. I cannot write anything or something about my family because I do not know what is all about my family. Oh. Alright? Ay nga na dumakelak. Ay katang kumat namnamain. Nga awagan nagti apo iti ministry. Kadwa na itata ngayang people, ije basukin ngayang people, alright, they were broken families. Oh. Dagiti ammaken innada, they are not together. So now I realize, I could say, all things work together for good. Because how can I effectively minister to them if I myself, katsan ko ammo triknada? Oh. Isong ano ko nakadakwada, kayam deta. No isong ako nakadakwada, malpas tulata. I am telling, no anya dadigiti nagpadasak. Oh.
So, dayjay nga pasamak iti panagbiag ko, numan pa iti lubong, kat kaslahaan nga napintas kadakwada, because han nga napintas ti family background mo. But in my life personally, it turned out to be good thing. Why? Because now that I am in the ministry, inawagan na ti Apo, inkabil na kiti Apo, I didn't expect nga dadagiti young people, nga mapadpadasan damat itatan, dayjay padas ko idi siyak kat ubingak. So I could tell to them, I could minister to them. Oh. Kaya all things work together for good. Kaya digijay banag nga pangilasatan iti Apo kada tayo, banag nga pangipada nga ipapadas ti Apo kada tayo, kakabsat kan gagayam, agrag utayo taditay to ammo no anya iti napintas nga maibunga na detoy ti masangwanan nga ida. Iso nga DJ nga rod kanayon tayo nga mangmangeg nga your trials will become your testimony. Alright? The problems you are now facing will turn out to become God's promises. And that's very true. Oh. At napinpintas deta istoryam ti may nga banag, nga sika nga mismo na padasam. And that is one thing wherein we could testify the goodness of God when you were able to experience and going through those circumstances in your life. Dahil ko nam nga, marikriknak deta, marikriknam brad, kasta aklat tamot idi. Iso nga no adada digiti balo ije kapilya kakabsat, agsangsangit, datay laan kunam kang kwanagat. O nanay, kumusta? Kunam kat, awan may ibagana nga sao, ng perming agtagtagtag tilwana. Tapos kunanan tungkat ay Apo, pastor, ikarkararag mo kadian, no apay mo't nga itatang, awampay, dati amadan, sumot pailat kasta pa nagpalalo da. O, i-advise ko isuna, ngam no daduma kunak no kwa, sister, amok ada iti mas epektibo ken mas adadang makatulong keng ka. O, ingka ken ni sister kwa, sinot pang ibaunak, taypada na nga balo. At hanak nga ina in the first place. Okay? Hangko amutrik na ti ina. Amok di mararamit ti ina. Hangko amutrik na ti ina. Alright? Oh. Iso nga no adda ti gitibalo di jeng adadamat di same nga anak nga agtutubo sistering kagengkwana. So, makakonek kan makarelate dati may isa kan may isa ata adada anak da ngayang people agpadadat dadagsen kan sitwasyon so they could minister to each other. Oh. Iso nga oray no nabalo da, maaramat lat tagayam jay kinabalo da. That's the reason why we can say all things work together for good. Na-delay ka iti panag-enroll mo, all things work together for good. Hanga na hamo na ipasate may isang subject mo, all things work together for good. Alright? Oh. Basta deta at sursurwan tayo. Adaman digiti gundaway na kumanga hantay nga maawatan. Taliktelat ta iti Apo. Agrag utayo kan agragsak telat ta. Because God is always in control. And He knows everything. Our tomorrows, our future. Amunan ti mapasama kiti panagbiag tayo. Oh. Iso nga tinapintas no marsursuro tayo iti agtaklin iti Apo. Masursuro tayo nga ma-develop, DJ, intimacy tayo kaniya po Diyos. Nataltal na tirik na tayo. Iso nga tayo ko natin wagat, napinpintas ti plano ti Apo. Urayhan nga napasamak deto, ikat amok ada napinpintas nga plano ti Apo. Hamo maibagadeta no awan ti intimacy ti Apo eh. Hamo maibagadeta no awan iti bara ken awan ti ragsak mo nga makilangan-langan iti Apo. Hanga naragsak di relasyon mo iti Apo. Hamo maibagadeta eh. Oh. Number 3, not only my name is written in heaven, not only all things work together for good, but number 3, I can do all things through Christ, which is strengthened me. This is one of the most powerful verse in the Bible. I can do all things, but it doesn't end there. Mayroong ada katuluyan na dayjay, ada itituloy na. I can do all things through Christ, which is strengthened me. Do you believe on that?
Anya dadigiti banag nga ti panagriknam ket san mo nga kaya itatangag dama. Anya dadigiti banag wenno sitwasyon nga ti panagriknam ket san mo nga kayan nga lasaten. Pastor, deto'y pamilya ket may saak mat lang nga mapamakigimgimungan. Nagrigat kumat nga awisen isudan, pastor. Kinagpaiswanan na pastor ket deto'y pamilya ket isumot ten ti persecutor ko. Isudamet ten iti mangal ala no maira na ti Domingo ket makita da nga agrub-rubwatak. Isumot ti pangparnuayan ken pangigeddanan da nga pangibaon-baonan kanyak. I can do all things through Christ. No dagiti naganak mo ket san pay nga naisalakan, mas adadda nga kasapulam iti nananay nga panakabalin iti Apo. Kasapulam ti sirib iti Apo. Sabado pay laeng kunam kuno ka kadakwadan nanang tatang anat pa obrayo kanyak into no bigat. Apay met obraek kitatan tapnon iti kasta ket malpas ko ta inak makigimong tuno bigat. Amom numabalansem deta household chores because that's your testimony. Narigat nga deti agpampamarang ka, nga permi nga aktibo ka iti uneg ti church. Okay? Leplepas mi nga nagpractice ti choir, instrument. So nga sumangpet ka balayo na bannuga kon. Can you please give me time to rest? Kung punamot ka, dagita pay rest mon. You need to remember Matthew 6:33, I have seek the kingdom of God first and His righteousness. Kunting pahinga lang. That's not an excuse. Hello? Marami akong alam na ganyan, ha? Akala mo pagod na pagod? Yes, I know. It's not easy to do those things. Alright? Tatalaga nga pagrigatam, digiti banag nga para iti Apo. There's nothing wrong with that. Pero kung alam mong pagod ka na, you need to see to it that you need to balance your time. Meron ka pa rin gawain sa loob ng bahay. At dyan mo pinapakita kung talaga utunay na mayroon kang pananampalataya at mayroon kang maganda yung testimonyo mo. Amom ti karigatan nga pagipakitaam ti testimonyom, intaunag ta pamilyam. Oh. Iso nga itatay, shorten period, kaput ito'y tsunami alert, nasapa nga nagawid, digiti ubingan, danapan tay malaman. So, kung nakadakwada, okay, sika heaven, ingkad kinaw, sika adasa, dalusam ta si arkanta banyo. Kaya kingkin na ni heaven. Oh. May kanyak. Tatay. Oh. Pagpakita na kanyak dati na buo nga baso. So kung nagkangkwa na, okay lang anak ko. Okay lang. Kitaem. Oh, tadinto lakid di masugat ka. Oh. Kaya daki jay banyo, jay CR. Oh. Surok ka ni hadasa. Nung kasano tagdalus jay tiles. Ti may isa nga na problema tayo nanang tatang unget tayo nga unek kay kita anak tayo, no handamot aramiden da. But the problem is, in the first place, di tayo matpay inbaga no kasano iti panangaramid da. Alahaan ngagpay sunanang? Bakat kan di mo pay amot agluto? When was the last time or the first time you remember, you teach them, no kasanot mangisa ang tibagas? Tama mali? So nga kada tayo nga yung people, kada tayo nga adults, alright? Uray no kasano, ti kinabengeg, deta anak mo. Ulit-ulit nga ibagbagam. Graing ka nga nasapa. O, sinot mga aplikar kanyayo, deta ibagbagam Pastor Proby nga, no verse, no mail. Are you doing it? Oh. Uray, dua kami kanimisi, sag bersikulo kami hanggang exempted. Oh. At ano nagbersikulo ka, intaka mo, kat nagkararag kang, kat awang bersikulo, kung na kita anak mo, kat tatay, vers po pay laeng. Kita mo maramitam. You have to set the example. Oh. Iso nga dapat kiyata makalawas, awan iti may isa nga verse nga maulit. And it helps. Oh. At dadagitay time na kuwan, mangang kamin. Alright, okay, prepare your verse. Kanya-kanya mapamangalat Bible.
lukib. Tapos tayo dumahan na ma-memorize, ikanta na. Oh. Malagip da dati, ikang kanta no ka ni Pastor John, nga Micah 6:8 ba yun? Ikanta da. We said, memory verse, not sing a verse. Kasi no kanta, alis tum lang masurutan, no, datuno na, adadagagat sa jaywan. Oh. Pastor, nagrigat niya iturong, dato'y anak ko. Isaganam lang arud amin abadunan, amin makanan, ruingem tupay laang wen, umaya kon. Isunan tupay lat mangigawit, kada kayo ngayon tun mapangkay magigimong mangdadaal Espiritu. I can do all things through Christ. I believe with all my heart, despite of the hardship in building our faith, and at the same time, detinan anay nga panangaramit tayo, dagiti pa nagserbi tayo ti Apo, aduman dagiti banag nga makaitubang, mangigawid, mangpakapoy kada tayo, kanan anay nga detinan mangpukaw ti pigsa tayo, uray pa'y dagiti pamilya tayo. Still remember this, we need to rejoice. Why? Because the Bible says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Oh. Hangang angaw iti agpatanor ti Kristiyano. Te usto nga panagpatanor. Panagpadakkel mayat, ang panagpatanor na rigat. Oh. Anya digiti banag kapakarigatan nyo. Oh, kada kayo nga choir, kada kayo nga instrument, kansela. Oh. Numaminsan ko na ni Sister Bena kanya, nay, mapamantala sonsen, awan pa'y nagipasa te recording da. Kung nakengkwa na, nung na-i-announce detan, bayamon. Tayo sumana pagka-stressa mon. Oh. Nung na-i-announce laki, di kan amuda. Oh. Oh, apay di kayo nakaikabir na kayo pasa, dagiti recording siyo. Nag-practice ka mga minda, tayo SPN mi pastor. Oh. Akat no among ada practice mo SPN, kan ada practice mo recording, i-manage mo kan i-budget mo ta oras mo. No makitak mo't kada kayugot, kunayugot, nagrigat mo ti agi-record, nakadadot obrami, ngam nakabisbisi ka mo't deto. Kudit-kudit ka mo't. No maminsan patakder, no daduma pa idda. No patakder mayat, kasjay. Uno kasta, ngam no paedda, kasta. Busy mat. Alright? Oh, daduma pati ulo sumurot. Kitam ti kina-influensya na kan kinabilag na ito yung gadget. Oh, no daduma agsasauka nga awang kasarsaritam. Oh, pag amam ko, op. May saka nga datta. Kasi, oh, joy killers, joy stealers. Oh, sabihin mo sa akin ngayon, ano ang mas masaya para sa iyo? Yung mga bagay na nasa sanlibutan o yung mga bagay na nagagawa mo para sa Panginoon? Di may isa nga nakita dito, ure kasunod pa ng yaradom tabagim. Amin aramid na makabailam. Isaltek mo ta talentom, isaltek mo ta gift kon potential ngayon ti apo kang ka. Ti ammom na aramidam amin na kabailamon. Ngam nula ukam ti linuluko ka na yung lubungan, iba kang ka, dumteng tulatat pa nakabanok kang ka. O, kada kayong matgaglamlamiis. O, hala nga da kayong adat ti sanctuary, kanuray da kayong adat itayan ta Facebook. O, kanayong kailat ta Facebookan. O, may kayo mati kapilyan. I can do all things through Christ. No adda padayaan o rekastit kapudpudot na maanusam ti agpila nga gigam paper plates. Ngamham mo nga kaya ti pudot kan umay ti kapilya. I can do all things through Christ. Nakabaybayag ka ta Facebookan. Nabayag nga face to facean. Nagaragragsak ka no, adda may awid mo nga igado, ngam laglagipam, no naitak ka na itigap mo deta nalpasan, ngam ti sao ti apo nga masursuram ti wanag ti kapilya, kanjay gundaway mo nga kararag, iti prayer meeting, sot mang pabilag kang ka, and throughout your life, hamon tulang nga mo no anyat pakaramatam, kan pakausaram deta.
Nakaragragsak ka no, mga paper plate na nayawid mo. Tay kunak manen. No nairwar mo to, na itig-ab mo to detan, awanen, ngam detoy. No nakasursuro ka ti sa uti apo, kanin may katoy nga nagkararag, naka-fellowship, ka na ikararag mo tay kabsat iti apo, di prayer request na. Kat makitam to, dayay nagbungaan di kararag mo kang kuana, dayta tinapudpud no nga ragsak. I can do all things through Christ, who strengtheneth me. Oh, da kayo nga backsliders, pero dalos menos, I do not want to be judgmental. Ngam nabayag ka nga may nagigimgimungan, anyat ng papatay tiragsak mo para iti apo. Anyat ng takaw tiragsak mo para iti apo. Anyat ng isukatam ka nagitibanag, nararamidam para kani apo Diyos. Nawibagam kanyak itata, nga naragsak ka, kadagitibanag aramidam, bayat ti panagsublim iti lobong. But let me tell you this, I can tell you and I can show you, there are still a lot of Christians doing and rejoicing, doing things for the Lord. But let me tell you this, I am telling you, kada kayo nga datoy, kada kayo nga data sanctuary can live, let me tell you this, nga no ti panag ipagpagitam nga naragsak ka, iti panagsublim iti lubong, al-nilawom tabagim. Kasino ammom nga sika, kat napudpudno kang anak iti Diyos, han nga lubong ti mangted kang katragsak, han nga lubong ti pagragsakam, unag ti church, kan ti apo ti dapat na mangted kang katragsak. Kante ko na ni pastoren, hamo ka di baybayagan ti panagyan mo talubong. Tano na padpod nung anak na kadiapo Diyos, sapulan na ka, surutan na ka, uray rabii, kaslaan niniwan mo at dagang kwana. No talaga nga pudpudno na kang anak iti Diyos, uray anat aramidem. Ibaon tulat ta ni Apo Diyos, tidakkel nga ikan. Ikabil na kan tulat ta iti Apo iti dalan nga masabat mo ni Kristo. He will going to allow you to go on your Damascus road. And the Lord will going to humble yourself and acknowledge in your heart na kasapulam ti Apo iti panagbiag mo. Pastor hamuam mo, awan iti riknak datan awan pigsak na agsubli ti church. Mabayin na kagsubli ti church, but listen to me carefully. You have a lot of reason na apay nga pimanaw ka ti church. That's the reason why I could tell to you, you also have reason in coming back to church. Summer manen. Piyesta man ti barangayan. Diyaga mo na do mga miyembro at dadaman tapag running lightan ti barangayan. Detat mangtegrad sakeng ka. Nakaitayakan ti 150 pesos permit ragragsak mo nga nakayawit ti may nga chipi wano piwi. Nainggatang mo kumat ta grocery deta, mano nga chipi ken piwi kuman. Isip-isip naman kung minsan mga kapatid. Kayo mga wala sa church ngayon, panoorin nyo ito, i-replay nyo. Tapno yung ton sumarunong nga Miyerkules, amu yung ton ti dapat nga lugar ngayon nyo. Pambira ka, surut-surutam data sila, taraning light. Ops! 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 Kanang ka makapukaw ti kastan o daga ti church. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kaya mo yan bumalik sa Panginoon. Kaya mo bumalik sa church. Kaya mong ibalik yung sigasig. Tagalakan mo na maglingkod sa church. Why? Because I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Walang mahirap sa Panginoon. Kung nagagawa yung mga bagay, isang bagay, mga bagay-bagay na para sa mundo, para sa kaibigan mo, para sa sarili mo, I could say, you can also do these things para sa Panginoon, para sa church. Why? I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. The way I tell it, it is what is within my heart.
Amoyo, every time nga mga ko iti pastor tayo preach, makita ti burden na iti ministry. And that's very true sometimes. Honestly speaking, pasukin kakabsat. Hanaklaan nga message. Han kulaang nga i-forward na GJV, messages ni Pastor Proby kada kita group chat. But you know what? Nuhang ka pa nga makita in the church, iti oras nga dapat tadagat ta. Nuhang ka nga matawagan, kasi dadamihan bro nga no tawtawagam kati gagagarada nga didasong batan. Umayak tabalayo, umay ka pagunyan kat kunak, madaman ti Sunday school, umay ka kadina. Awang pakakitaam nga ministro kan padi nga mga ramid deta. Kun uray daddo mga pastor. Abalino ko nayo, pastor, apepe lang aramidem deta ket nabayag damat a miyembro. Kasta iti panangi kanawa kan panangi gadol mi. Kadagiti karnero. Ngamno daddo ma hanama pressure ti miyembro. Panda makita di importansya. Ano plano mo sa spiritual life mo? Kasano nga ron nga rumangay tinay spiritual na panagbiag mo. So nga kakabsat, amok narigat nga ramidan ti may nga banag. Ngam niya pa Jesus, hanang pinanot di rigat para kada tayo. Di tayo lang ba kaya mo agrigat ipagbiit apag kasabasit para itihapo kumpara ti church. I can do all things through Christ, which is strengthened me. So let's continue to pray for one another. During prayer meetings, adag likod tatay, chachatat, kung nagkanimi kay, sino pa iti members nga wan dita? Kasi isot instruction ni pastor tayo. Digiti na ipahaywan kang ka, responsibilidad mo digita nga palagipan. Inton sumangputak, damagag tumanon, sinot absent. Tuwagam, apa yang ka nakaumay? Kastoy ngamin, pastor, kastoy ngamin. Amo ma Miyerkules. Amo na da appointment mo sa balik, talaga nga naka-appointment kang hamukot yun eh. Kanayon tayo nga manipot ka, digiti pastor tayo. Kada tayo nga miyembro, lalo kanya tayo nga nabayag. Naglawag ta kuna na ti Bible, this is not only applied into giving. Ited mo digiti banag nga para ka ni Cesar, ited mo digiti banag nga para iti Apo. And Sunday and Wednesday belongs to God. We know that. Digiti banag nga pagkasapulan tayo tinaldaw-aldaw, apay ti amu tayo, han nga amu ti Apo deta? Come on, tell me. Hangata nga amu ti Apo deta? Oh, amu na, di ba? Nga mapay nga rod. Nga still. Hantay nga ito para kang kwana. Madanagan tayo, yan nga ti pamati tayo. Kasanor nga may exercise tayo ti pamati tayo kakabsat. No antay mo't masursuro ti agtalag ti panangidalan ti Apo kada tayo. Naglawag ti kunanan kat sang kabaybayan, di ka panawan. In closing, di kiti kakabsat nga negosyante. Kanayon ko nga ipalpalagip no kakadakwada. Gijay Medrano, no adda kay mandita, palubusan dak nga mangusar kanya yung illustration dito. Nag-close dati Sunday. Idi una na talaga nga narigat. At matemtar ka nga ro, di mapastrik mo. True, digiti preachings, digiti papastor tayo. Kada tayo nga miyembro, business is closed on Sunday because Sunday is for the Lord. Sinursuro da. Katanya tinagbaling nga testimonyo da. Kadejay kano, panag-close da iti Sunday, kat sub-subra pa'y gayam no kwa di isub-itit ti Apo, DJ makita da iti may sangal daw. Isong hante nga mabalin nga, unaan kan gulangan ti Apo eh. Kasi han nga ipabulo, nga ipalubos ni Apo Diyos nga may babain tinagan na.
when you put God's name into risk, hanay palubos deta. Oh. Kaslay din ni Elijah. Oh. Hindi kinalaban na digito'y palso nga propeta. Oh, si kaman, agidaton ka, tapos sinibugam tinakad adu nga danom, tapos nagkararag ka, mangibaon ka iti apoy manipod langit, kat uramen na deto'y nga daton. Oh. Nakita ni Apo Diyos yung pamati ni Elijah. Nakita ni Apo Diyos yung panagtalak na Elijah kang kuana. So na tinaramid na. Inaramid na dahil rubengen na inpakita natin kina Diyos na. Iso nga kanya tayo, ipalubos tayo kung mga ipakita ni Apo Diyos, ti kina Diyos na kada tayo. Tapno, dagiti saan nga namati, dagiti pagano, mamati da nga at da Diyos tayo. Mamati da nga usto ti Diyos tayo. Haan nga dapat datayo iti mang salungasing, datayo iti mang patamnay, dayjay ingel. Dayjay pan nakabalin kumati Apo ti panagbiag tayo. Oh. Nakababain. Oh. Jekar rubam. Kunanakeng ka. Uy, Domingo di matadagi mong iyo. Apay di ka napan? Oh my goodness. Uy, prayer meeting yo. Apay di ka napan kapilya. Kasanungar ti panang sungbat mo. O di kayat nang asawan kagabsat tao may tay panakigimgimong. Panakipray-prayer meeting kan panakikapilya. At dabang sipsipot ka da tayo. So nga uray kasano, digiti banag nga pakasuutan tayo di panagbiag tinaldaw-aldaw. Agrag utayo, agragsak tayo, italag tayo amin ti Apo. Han nga isut pang parnuayan na nga manglangan tayo ti Apo. Tati ko na ti Apo, di ka panawan kat di ka baybayan. Let's pray. Admitaran man kang bigbigan mi Apo. Ado digiti banag nga mabalin nga dayto nga lubong. Kat ijaya na Apo nga isut mang tiragsak Apo. Itinain pisikalan Apo na inlasagan Apo Diyos nga panagbiag mi. Ngam Apo Diyos, mabigbig mi kat kuma, ngahan kamlaang nga agbibiyag iti lasag, no di kat agbibiyag kami mat Apo iti Espiritu. Tatiga po na kat insalakan na kami, kat naglawag Apo iti saom, kinunam, nga dapat kumapo ti pagragsakan mi kat dagiti banag Apo nga nainlangitan. Ngam Apo Diyos, dawatek Apo, nga sapay ta dagiti banag Apo nga mangagaw, mangtakaw, mangpapatay, ti panagragsak mi Apo ng agsarsarbikeng ka. Pangaasim Apo Diyos, tadadaelam Apo digitoy. Kat pabilgan na kami Apo, kan kastamot Apo, nga mas adadapay nga digiti saom, kat mas saturate na iti puso kan biag mi. Babayan Apo iti naldaw-aldaw Apo, nga panakipagpagnami keng ka, panagbasa mi ka digiti saom, panagadal mi, panagreview mi ka digiti preachings Apo Diyos. Awan sa pulen mi itata Apo, we have all the means. Tapno niti kastagat, agro ka nagmature kami Apo. Adda dita ti YouTube Apo Diyos, adda dita ti Facebook Apo, nga nakaikabilan digiti preachings Apo, digiti papastor mi. Kat no anyaman, di marik nami Apo nga sitwasyon kan makita mi Apo nga kasasaad ti biag mi. I-scroll mi lang Apo kat no makita mi digiti topic, digiti preachingan Apo, digiti papastor mi. Mabalin mi manin Apo nga denggen tap no mapabilag kami, mariing kami kat mang barwanan manin tipig sami Apo. Kat di pa nakaupay mi Apo kat pa nakabannog mi, mapukaw ken maupup Apo Diyos. Ngam no dadduma kat nakabilbilag Apo ni Satanas. Ngam Apo, kas DJ kinunam Apo kadagiti saom, I can do all things through Christ which is strengtheneth me. Makabailan mi kumaapo, nga ilaksid digiti banag nga pagragsakan ti bagi. Nga ilaksid ken papatayen Apo, digiti banag nga mabalin Apo Diyos, nga mangtakaw ken mangpapatay ti pagragsakan mi Apo nga para ken ka. Ket Apo maaramidan mi kumamat digiti banag nga rebengen mi Apo para ken ka. Deti prayer meeting Apo kang runana ti amin. Mamati kami o Diyos, nga adday ti dakkel nga pannakabalin iti kararag. Ngam no dadduma Apo, awan iti panangipaay mi iti oras mi ngagkararag. Anyat serbi na di panamati mi Apo, no da kami nga mismo, ket san mi met Apo, nga igugur di oras mi ngagkararag. Han ka di nga kaslapan ng luklo kumilaang ti bagbagi mi Apo. Ket Apo Diyos inpakitam kada kami, dagiti banag nga naaramidanen iti kararag Apo ti panagbiag mi. Ket sapay ta dagita kumaiti ipalagip mo Apo kada kami tapno mas adadapay, nga madegdeg tirik nami, kat may kamit importansya iti panagkararag. Alawan na po, tulungan na kami kat kuma,
tapno niti kasta ket maadaan kam iti sirib, tapno dagiti banag nga pagragsakan mi ti panagbiag, ket sikalaeng Apo, ken dagiti sasaom, ken dagiti banag nga para iti ministry. Tulungam ti sagtumunggal may sa Apo itata, hangkwam mo dagiti paglaslasatan da, hangkwam mo dagiti banag nga papa-experience da itata Apo. But I hope and I pray at the end of it, we can say, all things work together for good. Continue to strengthen our faith and continue to help us to give importance and to rejoice in every aspect of our life. Continue to enable and preserve our senior pastor, our patriarch, and their family. And if possible, dear Lord, we pray that may you please continue to use him mightily and great. Tapno iti kastagat at adupay, iti mapabilig ti pamati na nga namati kan Kristiyano kan maisalakan na po kadagiti preachings na. Iwanan na kami ti panagawid mi. Thank you so much, Father, for using me. I'm now giving you back the honor and glory because we ask all these things in Christ's most precious name. Amen.